okunu kwedder korusha bayashangwa inempu nina eziyaba yabagireze enyibano Giso wa West Central Division na timuye bakozere operation and this morning yamanyisa nabajoininga twasobora kwata omusigazi bakweta Orishaba David owebire empunu ina enkoto kandi twasanga niyo timu M nolo twakwase wali Katojo nyakwato obwanyuma yo kuvuzubwa kanana katano yikiriza kuyibira empunezi ku Rugombe Town Council om district ya Chenjojo ogunajara ngo ayine batahibe babiri kandi nibibe empunezi barakwejunusa za pichipichi rero bazibaga baziguza mu rurembo rwa Fort Portal. Abantu bita bakutunga sente za PDM Operation Wealth Creation bijumbire muno mu kulinda ebintu nk'empuno ente n'embuzi rundi enkoko bitu tusasa muno aba basoma so ni sabangu security team eyongere mu amani mengi na polisi kuraba cooperation kuraba kwata abantu abakwiba ebintu by'abantu muhumuza najira ngo hata bashara mu kucinga business yo kuguza enyama y'empuno nko muringo gumwe go kucendeza mu bushuma bw'empuno chweke kenyini hakuwa na buri empuno itano twazikwatire natwe twakwatira empuno zindi ina so twamara kumaisa enforcement kurango kichweke cyatege business y'empuno twaji closing ina kubaneruga kandi nabano abantu at police inakora foiro yabo kora yabatwara Katojo nuko abantu batunga businga nyakwatwa yabachikumirwa ha police mu Fort Portal obwo kucondoza kuri kugenda omisho amakoraga gashakwa Jonan Tusingwire.